Assalamu alaikum urmatlı bir tuğanlarım, urmatlı Kırgız elim. Bir de jigit töbüne, bir de jigit göjürek deyilgen. Adamların taqdirleri her türlü olurken, buna men hazır özüm dosumun yanında oturam. Orozali, men dostum. İnstituttan çok oqamız, mektepten çok oqamız. Şul gelecekte uğravızlar çoğun işlerge attanganbız. Kuday kolumuzdan gelişince memleket işlep verdik ha Orozali. İnjiner bol işlep жүргөнүмө. Бүгүн ушундай экен да, тагдыр деген тагдыр аябай катты ооруга чалдык калыптыр туугандарым. Өткөчтөн ырак болуп калган экен. Кудай жалгап, азыр медицина күчтүү экен. Турциядан ар жак бер жактан барып текшерилип, дарыланыптыр. Бир жылдан ашып кетиптир, жакшылап. Эффект бериптир. Эми туугандар, бирок ошо чет мамлекетте дарыланып, эле ушундай оорулар өтө кымбат турат экенде лечениялар, билесиздер эми. Туркияга барып келиштин эле өзү. Ар бир анализдин бир кандын эле анализ $800. Ушундай да кыскасы. Акча, бала чакасы уже чамасы чаркталып болуп бүтүптүр да калбаптыр кыскасы. Рахмат балдарына ошо атабызды сактап калабыз деп колунан келишинче аракеттерди кылыптыр. Туугандары кылыптыр. Бирок мен ойлойм, жалпы кыргыз эли баардыгыбызда бир туугандарым. Orozali'nin klastaşları var. Kaç okumuş bitmişler? 124 bizden oligarklar barısınlardır belki tuğanlar. Kursdaşların institutta kaçılar? İnstitutta kaçılar? Üniversitet instituttan da köp. Kıskası jakşı tenkçi injinerler belki Orozali'ni tanı otaslar. Ana piyayıp Orozali'de Peyskan tutkoslar. Peyskan. Kaç grupala? Peyskan. PSK'ga şunday tuğandarım. Şuna жардам берип коелук. Анткени дагы дополнительно Турциядан анализдерин алыш керек болуп атат. Анан бир эле мына дарысы кичинекей эле дары 200 000 сом турат экен да. Bir айга 200 000 сом. Бул эч эле кур десе 6 ай ичиш керек экен. Оригинал ошо 200 000дей турат экен. Эми оригинал эместер эффект бербей атыптыр да чымбы. Ушул эми көп түкүрсө көл болот дейт. Şul bir 200 000 turat eкен оригиналда эгерде Европадан алдырсак. Bir 6 ay ичиш керек экен, ошо 1 миллион 200 000 керек экен. Ondan сырткары Турцияга барып дагы бир анализ чыгарып келиш керек экен. Ого деле Турцияга барып келгенге деле бир эч эле кур дегенде 600 000. Ошондо 1 миллион 600 000 акча керек болуп атабы бизге? 1 миллион. Ну где-то ошо $15-20 000 керек болуп атат, урматтуу бир туугандарым. Ушул doska bir tuğanга жардам берелик. Адамдын bir gün ömrü da gerek bolsa gerek. Ümit bereyli Orozali'ge. Anapiyay Orozali деген. Hem özünde hem bankı yok eken, birok kızlarını var eken. Ошондой 0701 23 56 10 0701 23 56 10 Nazgül деген kızı çıkat. İkincisi 0772 95 46 10 0772 95 46 10 Bul Cazgül dep çıkat. Birinci kızın adı Nazgül eken, ikincisinin Cazgül eken. Kuday talam dostum sana güç kuvvet versin. El var, jürt var. Koldoyt dep işenem. Ayrıkça Kurşaptık bir tuğandarım. Biz Kurşap zonasında 60 000 kişi yaşayız bugün günü. Bir somdan versek günlük 60 000 verip koyuyoruz tuğandar. 10 somdan versek 600 000 verip koyuyoruz tuğandar. Göpteylik, kaydı geri karabakla bir tuğandarım. Bir yıl 10 ay özüm sevmem, özüm küçümden darlandım. Türkiye şeyim var, bilmem bardak var, dokumentlerim. Benim şu Türkiye'de 100% lecheni жақсы olup ketesin degenden şu hareket kılacaklarım aldık. Қолдап қойсын. Қолдап қойсаңар, жақсы болады. Кымбаттуу кыргыз элим, куршаптык туугандарым, ортак туугандарым, коллегаларым, сиздерден суранам. Ушул жолдошумдун айыгып кетишине жардам берип койсоңуздар. Жардам берет, hiç kaygırma. Kuda kalsa bizde Bereşenel, Elüz Aykөл, bunday orlar böyle jardam berdi. Beret kuda kalsa. Dostum tuğanlar, jardam berdi. Menin ne iş kılıp atkanım görüp ele turasınlar.